Koliko su kifle do jaja, jebote. Kifle jogurt. A zdisao sam i samo jedan burec ili sendviči kad jedem u pekaru u zadnje 10 godine. A zaboravio sam na kifle. Na taj minimal. Nose one neki ukus 90-ih, kad je umočiš u jogurt pogotovo. Burek je i tad postojao, ali on je hrana današnjeg doba. Bogat, kompleksan i popularan, najjači. Dok je kifla Walkman koji si kupio na ulici kod babu u Smederevskoj Palanci i kaseta Cije koju vrtiš u krug non stop. Kada vidim kako živimo. Kifla nema Instagram i Tinder, ona je transparentna i živi u trenutku. Čak i kad su ti trenuci teški, tipa bombardovanje ili inflacije. Ona je tu. Možda eventualno baci pogled na ninja kornjač ili slagalicu, ali se opet vrati u trenutak. I vrlo je jednostavna, prosta. Nemaš kiflu sa zeljem, mesom, krompirom. U kiflino vreme hrana se delila na slano i slatko. Nije bilo proteina, ugljenih hidrata, keto dijeta, intermediate fasting, cheating day-a. Slano ili slatko bajo, hoćeš da jedeš hleba ili da se zasladiš. Nema kifla taj multitasking efficiency value. Kifla je minimal, a život u svojoj srži je minimal takođe.